Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manan nga buyak ka nagdengag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode iti drama Ama ng Biyanang. Ngamsak ba iti amin makablawa mampay da Rolly Viernes, Christine de Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butad. Manipod man nga rod kanikab sa Trico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuiti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anyaman naganwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya. Ken mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, nasyort ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam na lang, gatangan nyo tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibagana anak. Namagan nyo pala ay. Saan ay? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tata. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatangin mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kano basit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tayo ginatang mi a washing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Di apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na ti washing machine nyo kada kamay. Binayadan may di kalmaan. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Ay, alaan nyo nga roden no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto laangan no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tanaamuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustaman nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mat. Pagregregatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mat. Pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kato'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't
Saan kamot ngay suksukat? Ay, boy. Amang medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaro ba? Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Punta kami. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramido rin ti kabinet ti sirok ti lababoy o manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remorka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyamanak nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo dayja taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day ta Ape di mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensya kan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't amuday ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sabali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem tibiyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak, ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko, wano ganot ko, kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya, siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka.
Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wenno ganwat nila kay mo, ket di na ibagbagaken ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong, adi naman la iyuman nga umunaken ka. Ay, awampay na puuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirong ba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-isong? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak, Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa ki asawa. Taulti mo ipapan na iti karo, bakit ipakada na pa nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simmang puteng. Nunalpasan, sana la ibagamit. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang samo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela dagiti ubay. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Ilusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang mi, tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro diyang naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi atikasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akma ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noom-nowan no saan taramidan da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo ka ni tatang nanang saan kanyak.
Sa baliak, iso didak kontraun, iti kayat ko nga ramidaun. Apay adi ka matagtagari, Mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakam mau, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumutla jay Adaya kwarta manaigatang iti dajay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan rajay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. San man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita. Jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng. Tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston. Di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak. Di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Inaldaw na rumrumwar kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas ang nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti ramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw ka mo't awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagam mo't, Mari? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak kang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan amapakaamuan iti ganmuat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok di ta Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakam mo ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam? Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagakin ni nanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya amaamuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti bagbagam, bakit? Saan ka diakas ta, Di mo plano tayo day ti agkasar?
Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta gundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya! Nagsakit. Narigatan na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan ti nagkurangak kenkwana, kayat ko ti bumawi, ngamanyan, tadyak man lang na ikan iti gundaway, tadamutan kasukat ko kenkwana. Aklo asyak ti nagkurang iti asawak, isodyak mapabasol no apa naramid natin ang panaw kanyak, banag pagbababawyak, ngamanyan tanaladaw matan ti amin. Ngam oray nagsina kami ni asawak, suportado ang matlata kadagiti anak ko kankwanak, kat ti pagyamanak, di na ipaidam-ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.